Good morning, good afternoon. Video way. Me yama kwadwo nkansa. Lowin. Kwadwo nkansa. Me ka asem ya kire wo ne. Dadwe. Ma wani na wate. Abrabo ayebo no. Enyam ne katuo. Na de ye bra pena sase we nyina so no. Ye beja ne ho. Akọ. Nti se uwo bi na unua ni bia upushi nipa re kura ma ne kwa animu anye de nipa no a ope no na uma wani bre se onku ada bia no nka ye mowudini nene abre wo wiase pa nene abre wo wiase na da bia ya metaka se me se nyankopon nhira nipa biara ni wa owasa ase we so a obeti ase da nyame nhira ti osemede nsempa do ahinta anyansafo na ma ya kire nkokwa what you say na make atron hwe kwadwo hwe ba bia ufiri awo awurade kura timpeja awo hwe ba bia na wo ufiri se beka se nka bade animonyam na epe dia nka we out of the life. Let me tell you true. Ghana, nesu so kwasi asem so. How possible say wo de wa pija kakra na unu oba na wo de da bia na eyo ya. Idea anyel wadu ko nene so nkwane I say wani abre no. Da bia na metaka se wo kire omo a menim omo ewo industry music industry. Ase wo me ka kire dada kedi. No ni numba sese no. Na me ka se me kire kedi. Bekaye no onu bu no ma before easy abrabo o ha obi afa so bone bra kwadwo nkansa na oni ya mole ne nam me ka se bi kire ya mole satare ya mole ya madwuma bisano me si ya mole antwene ho amfiri kwadwo nkansa nkyera ontimi page da because me ni nipa awoye from spiritual in physical na me ka se no wudi ya woni ne bananti bia no ontimi page because you are selfish of your life. You are selfish your life. Sa wone ajako a opeja Ghana movie industry si wona kwadwo nka wo manipa ba akokra me star. I'm talking about the west into you. I'm talking about the message in the west into you. I know you, but you don't remember me. Let me tell you. Okay? Wone ajako a obebo kwade to movie industry ma many me tino ka chenka wo man nipa ba akokra emeye star so ajako ma mo kwade pejam kakra ma nemu nyina abokwada to ma wefa so wo to kwa wo hate ajako in the life what dia ne watching go wiase young boy dia ne wo nibre e wo wabrabo se wo adwuma mo ye wo se biyo peja na onko anka nipa na calm down hwe make us could be a tremo nene comedy awoye no I don't have time to waste my time to watch that videos because me hunu ade bia awom but the God time is the time. God time is the time. Nyame ka se obe peja wo ne mere ne mo a bibibia ni ho a wo de otono toilet nyame ka se o hira na uduru a wo be hunu the toilet no eya suchire wo beto adi make a secret natural spiritual and physical make a tro ne de bi ma wani na wo bela samwane ma o mo be brain what is say o mo keka nsem bi se da bia wo gina da bia fight wo se bi o page na ka wo nkwa kadi pa na abreda ye fa no wo free show me kani o na se wo na wa bedu bia wo beduru na se ka wo kra no o page boys na aka no but anytime ya who say be page you try to calm that person in down to break that person destiny ba wo de benam nroso make us much on them ba de benam nroso ba nyame na otiase no it is the God. You have to careful dia neni oye ne Ghana no se kwadwo o nkai se wo kra no o bonachi dom o page no ma amanfo hunu no
ka use nani ade no ye no it is not normal thing oye nyankopon nshira ono na ono ni so nyame nshira dia video ne ye beka comedy a ukwadwo ye comedy opoku ye comedy what they say guy what they say opoku bensin ya checheku sankrofo we is so powerful nyame de adoma chede ama wo tika opoku ne chechekunum wurin ka se upeja omo kura uji be peja be ma Dr. Lucky wona ne kabom na mo bua youth no mo wachire no by you hit the people hwe ba bia wufira wo ne wo be nipa upon all no kra ne hwan wo upon all no hwan wo be no ni we de asie ni obi anua anka bi betwa bi anua wo be so ama bi adi ajako no obo ne kwa ne kra no ono omamomre money na woni sa ni bre no odi ma make say Ghana no I don't know sa man no me ni time say me ba social media na say for now say wo hwe ma nipa asembia me kan say me kire dada kedi that and kedi tie ya nka nya ne kedi woods ne owuye no bi obone bra you have to leave that person to make you a thing ni nyame de be ma wo no appreciate the God say we awade dia man no esu oso ye media ma wani mre de bi nya ma wani now they make a chill ne de bi no you have to careful na unye bia na ka use ba bia free no ufie kura de ha wunua na mo ne na wabo na bi ob try anya wo no bo ano adu abi odura okoya de a na wote wo wenchi have to careful